suċċessu Ħelu Bambin fil-verità jekk jisimgħu xidirli. Ħelu Bambin, din hija diska li vera ddaħħalna fl-atmosfera tal-milt, kif tossi li mortu, eh? Tajjeb. Tajjeb ħafna, naħseb, mhux tajjeb, kif mort inti Leon taħseb? Tajjeb. Tajjeb, Issa kif tossukom flimkien intom, tibżaw inqas meta tkunu flimkien, jew tossukom eċitati inqas aktar milli tibżaw? Jien ma tagħmilx differenza. Kanta waħdi jew le. Tajjeb, inti tagħmilx differenza Kaja? Le. Le, Alright, tajjeb, tajjeb, importanti li tkun hekk, anzi l-affarijiet hekk. Isma' Leon, x'kont qed tagħmel fl-aħħar? Għax kien biċċa jisa xi ħaġa, x'kont qed tagħmel? Għax suppost kont naqbdel idea ma. Kif ħanara? Ħanaraw, Nsit Kaja, ma importax. Tara, Ron, hu paċenzja. Ma dak is-sabiħ tan-nar. Tieni darba, di li għamilt, Mela, tħalt ma kienx spiċċatu. Imma kellhom koreografija li jżommu dej xulxin. Niskuża ruħi, għax ma kontx fejn batton żilt. Iġi b'kattu batton idea fil-każ, ta' naqbduhom issa, Għal darba Ron qed tidher twil fuq il-programm. Tidher kbir, tidher twil ħafna. Fil-fatt Kaja qalt li min ħajpreżentak ir-raġel li għandu 50 sena trajba. Ħasbetek jessi tippreżenti mela. Li mhux 50 sena tatni. X'affarijiet. Isma' Leon, kif int qajt maħal Kaja? L-ewwel darba? Tista' tgħidilna jew aħjar le. Tista'. Jekk tiżomma ma rridux nidħlu fil-ġifieri fil-ħajja privata. Konti għal competition u mbagħad sart bib magħha. U inti tikkonferma dan? Alright, dak l-importanti. U min ġibit ċof l-ewwel, inti jew Kaja? Jien. Int, Kaja għandha ċof ukoll. Semmorru mill-ewwel għal. Le, għadna spiċċajt jien. Għax nistaqsi xi ħaġa Mela ħsibti li għandna sada fil-ħodu, x'affarijiet. Kaja, inti qabel għatti fil-bit, minn fejn int propja? Mill-imsida. Le, mhux hekk. Mill-belt. Mill-belt. Ma tiħ. Noqgħod l-imsida. Fejn tmur skola? St. Joseph bla tal-Bajda. Hemm kollox viċin. U x'ħajkollok għal Christmas? Għal-Milit? Taf? Ma nafx. Ma tafx. Ktibtu Father Christmas imma? Le? Le, jisma' fadalli forsi ftit ġranet ġifieri għabatu ktiblu. Eżatt. Ma nistgħux niżmu wis, għandna ħafna parteċipanti u. Il-kummenti tiegħi lesti. Bossa li tolbu kinti nafti iktar kommenti. Laura, mill-ewwel kummenti tiegħek? Mela, bravi ħafna. Kelkom il-voċijiet huma tajbin ħafna, il-performance ovvjament għal-diska kienu adattati anke għal-movimenti u kull ħaġa li għamiltu. L-unika kumment żgħir li meta nkantaw il-Malti dejjem inżommu f'moħħna ma nittrattawx bħall-Ingliż. Ġifieri l-Malti hu iktar raff u iktar miftuħ bħala lingwa, allura nagħtu iktar importanza fuq il-konsonanti, imma l-bqija tajjeb ħafna. Grazzi. Thank you. Bella, Lynn! Kemm intkom ħelwin u bravi. Grazzi. Bravi ħafna, mhux intron. Grazzi, Kaja vera joġbuni żarbun tiegħek. Thank you. Ġodda. Oh, sweet. Vera bravi, proset. Brava. Bella, ħamorru għan Georgia. Great job. I like the shoes as well. As well, veru. I think they're great. And she likes his shoes as well. And I like the bow tie a lot. And the bow tie process. The whole thing. If you want, they're homemade and I have already ordered one. Good to know. They're on order. I thought it was lovely. You two work great together. And I think, Leon, your voice is incredible. And I hope you keep going. It was really great. Signori, verament, najdulkom il-lum, nishtiqo ma li ma nix kompetizzjoni, ġveret naħdu għos il-għawana dat talenti kolla, pero l-voti għedin hemm, ġifiri nishtiqo li konna l-inqas rebbieħ jew rebbiħa fil-sens ta' plural. Ġifiri, semmorru mill-ewel għal-voti diffiċli veru. Diffiċli, għadek ma għaddix il-Kaja, msija taf kien nitsejja tajjar bidejk. Il-maxina twila, lek, nazzar dan il-għamelek, ta' għax idea ta' minn fuqa. Mela, mintix maħnix koperti mill-assikurazzjoni. Ma jidirlix, semboru mill-ewel għal-voti, Laura, Lynn, Peter u Georgia, 2 punti, 9 punti u 10 punti, wow, bravi, hej. Grazzi mill-qalb, x'taħseb mill-voti, Electra Shock?
Il-voti li ħassew li huma u dawk li tawhom huma tajbin, però jiena ħassejt li kien ħaqhom aktar. Mela x'inhu, min tomit minn punti ġifieri miskom tistu, Vera. qed ngħidilhom jien biex tkun taf. Tajjeb, però naħseb li morna tajjeb ħafna, sinjuri, il-lejla tkollna ċansi li ngawdu ħafna spettaklu bħal dan, Lejon u Kaja tistgħu tibqgħu.